Kasagara sa atoa nga kung mag-upgrade og gadget, mahitabo gyud nga lahi-lahi ang charging cables. Ug dili kini sila permanente nga compatible. Moabot ang panahon nga naatay drawer o gamay nga sudlanan nga ingon ani. Unsa man ang sulod ani? Cables. Makalisang, di ba? Kung gapangita ka og paagi aron nga gaan ug gamay na lang ang imong bitbit, maayong pag-abot sa Bisaya Unbox. Sa kani nga video atong storyahan kay accessory para organize sa atong cables. Unsa man atong i-unbox karon? Ang atong i-unbox kay ang MacDodo Multifunctional Storage Box. Imbis nga dako nga sudlanan atong bitbit, kining gamay na lang nga box ang puli. Pero bago ang tanan, dili ni sponsored ni MacDodo. Pero MacDodo, basig di ay. So unsa di ay ang naani ini. So kani siya pang charge faster, go further. Of course, nganong gabitbit man ta og cable. Kundili para ma-charge ang ato ang gamit, atong mga gadgets. Parihara og nakasulat sa isig kakilid ang likod niya. Ipakita niya kung unsa ang naa sa sulod. So tara, ato na abrihan. Usual, manual, kay isa lang man, og ang multifunctional storage box. Siya no? Gamay na lang gyud kayo kumpara atong ganina nato nga sudlanan. Mao na lang gyud na siya kagamay. Naa siya USB-C to USB-C cable. Na siya iyahang adapter nga USB-C female padulong lightning connector. Unsa pa nga connector? Natay connector nga USB-C hangtod micro USB. Unsa pay atong connector lain? Natay USB-C padulong USB-A. Nga adayon tay SIM ejector para kung kinahanglan ta og SIM para data, makabitbit pod ta og lain nga SIM dinhi sa connector og atong micro SD card. So sa kani nga cable, gamay na lang kitag bitbit. So kani nga configuration mahimong pila ka combination ang atong mabuhat. Imong USB to lightning, lightning to micro USB, lightning to USB-A, USB-A to USB-C, USB-A to micro USB. Ingon ana na kadaghan ang combination nga makuha nato sa kani nga multifunctional storage box. Kung kani nga video at tabang ninyo sa pagpili sa unsaon ninyo og organize ang inyong gamit, like, share, or subscribe. Hangtod sa sunod.